Masterizer. Sanibona kubafethu namhlanje seku-episode yokugcina ku-part 3 we-His and Hers. Lapho esizothola khona kahle kahle ukuthi ubani lo mbulali lo maligaji obulala abantu besifazane. Lapha kuma-comment kukhona othe usola ukuthi uClyde umkhwenyana kaRachel ngoba benoRachel uHelen Wong sebake bambamba uClyde baze bamqopha ngisho ividiyo ngokuthi akavukelwe bemhlukumeza. So upheye i-revenge ngokuthi abulale unkosikazi wakhe uRachel noHelen Wong umngani wakhe. Omunye uphinde washo lapha kuma-comment wathi usola iphoyisa uJack ukuthi after bahave sex ehlathini benoRachel uJack wavela wabulala uRachel waze kwasala ama-footprint ohlobo lamabhutha ayiwagqokile enhlabathini yasehlathini. Abanye-ke bathi basola ukuthi u-Anna ngoba u-Anna ithi qala nje part 1 we-series yethu u-Anna vele gijima aze ayoklina ngisho endlini yakhe asuse yonke into ayolahla into zakhe emgqomeni kadoti ngendlela ayethuke ngayo kwaze wavula ifriji waphuza utshwala. Kungijabulisile-ke guys ukuthola iy'mpendulo zendlela ebenicabanga ngayo ukuthi ubani lo mbulali. Ake sibukeni i-series yethu-ke khona sizobona ukuthi ubani umbulali futhi ekugcineni uzomangala ukuthi ubani umbulali, uzoba surprise. Ake si-enjoy now part 3 okuwokugcina. La esiqala khona e-police station ngephoyisa uPriya wayefonela i-tracking team yamafoni ukuthi ucela bamnike i-update noma i-follow up about ifoni kaRachel oshonile. Kodwa uPriya wethuka uma bemtshela ukuthi sikhanseliwe i-tracking request. Leyo request yayikhanselwa uJack. Ngalobo busuku i-press conference yemeya ekade organizwe u-Anna yabanjwa. Kufike nenqwaba yamalungu omphakathi waseDalenega egcwele ihholo lomphakathi. U-Anna wawuvula lowo mcimbi wethulela amalungu omphakathi ukuthi akhululekile ukuthi angabuza noma yini kumaphoyisa ame phambi kwawo abasebenzelayo njengomphakathi. Khona lapho u-Anna wabiza uJack ukuthi eze ngaphambili azophendula. Isimo samshubela kakhulu uJack, umphakathi ufuna impendulo kuJack ukuthi kona kupha kwenzayo ukubagcina bephephile kulo muntu obulala abantu besifazane. Waxokozela ihholo lonke abantu bomphakathi befuna ukumqeda uJack. Kwaze kweza uZoe ngaphambili azama ukuzolamulela ubhuti wakhe. Umphakathi wabhilita kakhulu kwayena ufuna ukumqeda. Ngokuhluleka ukulawula ukubhebhetheka kwesimo uJack wasuka wahamba. U-Anna wabuyela ngaphambili kodwa esikhundleni sokuthi azame ukwehlisa isimo wafuna ukuwucasula kakhulu umphakathi wawuvele ucasukile ngokuthatha u-Anna. Umphakathi ungayeki ukusola uZoe ngoba naye kungenzeka be-involved bobabili benobhuti wakhe uJack. Kunokuba ngcono isimo saba worse kakhulu kunasekuqaleni. U-Anna wamele eceleni esebona leyo chaos wahleka kancane ngoba wayesezazi ukuthi usenze i-powerful material for istory sakhe njengentatheli. Naku-TV station ibhosi yakhe u-Anna yayijabula kakhulu ngokubuka leyo broadcast. uLexi wafika lapho watshela ibhosi yabo uJim ukuthi ucela ukuya khona eDalenega yosikhaveresha yena le story. U-Anna wayesephume ehholo waficela indwe uZoe wayicasukile ethethisa u-Anna embuza ukuthi lento ngoba uyenze ngamasibomu ngabe usabambe leya grudge yeminyaka ewu-20 eyadlula yini Anna. U-Anna kunophendula uZoe wamtshela ukuthi akasuke endleleni ufuna ukuhamba yena. Esemotweni yakhe u-Anna wasendela uJack imessage ethi ufuna abakhuluma. Wasebonga kuRichard ngokusebenzisana naye obe-cameraman wakhe. uPriya wareceive imessage from emakhazeni ukuthi kukhona okungekho right nge-DNA kaJack. Kubonakala engathi ibhilonga kumuntu osemncane although uyinalo iphesenti lokuba i-DNA kaJack kodwa i-contaminated. uPriya wadideka kakhulu mayezwa lokho waze wabuka i-yearbook yakudala yesikole sase-St. Hilary ngesikhathi besafunda bonke lamantombazane. uPriya wathuswa ukuthola esinye isithombe esasino-Anna, uRachel lo shonile, uHelen Wong lo seshonile noZoe udadewabo wephoyisa uJack boba-4 engalweni zabo begqoke le ntambo ye-friendship bracelet. uPriya wakhipha iselfoni yakhe wayishutha. uJack wayekade ebizwe u-Anna bahlangana laba bevumelane khona. uJack wabona lapho ukuthi u-Anna wayekade embonile behave sex noRachel ehlathini before ashona. Kodwa uJack waqinisekisa ukuthi akambulalanga. Kodwa u-Anna wayecasukile wathethisa uJack emblema ngokufa kwendodakazi yabo uCharlotte. Ethi u-Anna wawungakuthathi serious ukugula kwengane ngekutshela ukuthi iyagula ukuthi izoba right. uJack wathi ku-Anna akayiyeke lento yokuhlala njalo ekhulume ngathi uJack akumlimazanga ukushonelwa ingane. Ethi uJack futhi engaku-understand ukuthi kungani wanyamalala unyaka wonke emva kwayo yonke into esisadlula kuyona. Wathi u-Anna ukuthi ngacasulwa ukuthi nasemva kokushona kwengane yethu wawubhizi ungitshela ukuthi izinto izolunga. Lokho kwakusawunda sengathi uthi angikhohlwe ingane yami eshonile. Ethi ngawabona kungcono ngihambe ngiyozila ngedwa kunalo mbhedo wawuloku ngibelesele ngawo ukuthi kuzoba ngcono. uJack wezwa lokho waxolisa ku-Anna no-Anna waxolisa kuJack babambana. Ekhala uJack no-Anna ekhala kwagcina be-end up seberomansana. Ngakusasa uJack nomanye amaphoyisa bahlangana ngokudiscussa ngodaba lokubulawa kaRachel noHelen Wong. uJack wathi emaphoyiseni yena usola uClyde umkhwenyana kaRachel. uPriya wangena khona lapho waphazamisa ngey'thombe ayesey'photocopyile ebatshela ukuthi uZoe, uHelen Wong, uRachel beno-Anna babe abangani besafunda eSt. Hilary esikoleni samantombazane. Ethi bonke ey'ngalweni babegqoka intambo ye-friendship bracelet ethi iy'ntambo ey'fanayo nalezi ey'tholakala emlonyeni walaba ababulewe. Ethi uPriya ngiyasola ukuthi kwaba nengxabano yabo yakudala sesikoleni okwaba
Raj yaqhubeka esebuya manje njenge-revenge. uPriya watshela amaphoyisa ukuthi yena usola ukuthi u-Anna ubulala lamantombazane. Ngesikhathi uSheriff Barnes esola uZoe udadewabo kaJack, ngaleso sikhathi ethi uJack yena usola uClyde umkhwenyana kaRachel. uPriya watshela amaphoyisa ukuthi u-Anna wanyamalala isikhathi eside. kwenziwe yini u-Anna abuye ekunyamalalen abuyele emsebenzini wakhe wokuba yintatheli kufe nabangani bakhe axabana nabo kudala? uPriya wayeqinisekisa ukuthi usola u-Anna. uJack noma wayengavumelani noPriya kodwa uSheriff Barnes watshela uPriya ukuthi uyayi-understand lento indlela aseyichaza ngayo, wamnikeza imvume yokuthi uPriya akahambe ayobuza ku-Anna mhlabe ngemibuzo. uJack wayesecasukile waqonda ngqo emzini kaClyde emtshelisa kakhulu iqiniso, emkhombisa le video ayiboshelwe amantombazane aseshonile uHelen Wong benoRachel. ethi uJack ubulale unkosikazi wakho uRachel benomngane wakho uHelen Wong ngenxa yokuthi bakuhlambalaza ngale video ukuthi awuvukele, wababulelela ukuthi bangayisabalalisi. ethi uJack futhi enkulumeni yabo uRachel noHelen Wong babeplana ukuhlambalaza omunye umuntu igama lakhe okuwuC. ethi uJack lo C kwakukhulunywa ngayo uClyde okuyigama lakho, kodwa uClyde wayiphika yonke leyo nto, yena waqhubeka nokusola uJack. ethi uClyde kuJack ucansa ngazo ukuthi wena ubulala nonkosikazi wami uRachel. ethi nangobusuku abulawa ngabo wayekade yo-heavy sex nawe ehlathini, cansa ngikwazi konke lokho. iphoyisa uPriya wafika endlini ka-Anna ngesikhathi esezomhlaba ngemibuzo. u-Anna wayeyiphendula kahle zonke impendulo zakhe kodwa ayikho neyodwa eyayingakhombisa ukuthi u-Anna umbulala. iphoyisa uPriya wathi esehambe eseshiya u-Anna waphawula ngoma ka-Anna u-Alice ukuthi isimo sempilo ka-Alice siya ngokuba worse. ethi uPriya, Anna ngiyakucela ukuthi ngicela unakekele uma wakho. masibuyele epolice station uJack wayesethole omunye umkhondo omusha ngoba kunenye indoda eyatshela uJack enye information entsha about uRachel. ithi le ndoda ibijwayelene noRachel ekugcine isijola naye. ethi le ndoda kuJack kwathi ngelinye ilanga uRachel wangicela ukuthi ngimdrive ngemoto ngimuse kwenye indawo ebizwa nge-Unit 11 ese-Atlanta. ethi uRachel kwakukhona umuntu afuna ukuyohlangana naye. ile ndoda wafika lapho u-Anna kuleyo Unit 11 ngapaka emotweni wehla yedwa. ile ndoda kodwa ngethuka mayesebuya ubuso bubovu ngathi bushayiwe. ithi ngikholelwa ukuthi uRachel wayeshaywe lowo muntu wayengaphakathi. ithi le ndoda noma wayiphika uRachel ethi akho lutho, uJack wafuna ukuthola ilist yamagama abantu abahlala khona e-Unit 11. ngesikhathi esalinde leyo list uJack wangena udadewabo uZoe. wayebukeka esaba uZoe etshela uJack ukuthi uyasola ukuthi uyena osezobulawa manje after uRachel noHelen Wong. uZoe naye watshela uJack ukuthi usola ukuthi u-Anna. ngesikhathi uJack esayichitha lezo yinsolo ezayishiye udadewabo, uZoe watshela uJack into yakudala eyenziwa uRachel benoHelen Wong kwi-birthday party ka-Anna ihlanganisa 16 years. uZoe sathi ukuchazela umfowabo kwaphazamisa elinye iphoyisa elangena selilethela uJack leyo list ekade eyifunile. uJack asabuka labo bantu ababehlala e-Unit 11 ngaleyo mnyaka odlule wethuswa ukuthola igama lentatheli uLexi Jones nomkhwenyana wakhe uRichard. uJack wamshiya kanjalo usisi wakhe uZoe wahambe seyohlangana noRichard ebar. uJack wafuna ukwazi impendulo kuRichard ethi ngiyazi futhi ukuthi wakwahlukumeza uRachel kweminyaka edlule. uRichard wayichitha lezo yinsolo ethi wayengekho ngisho kule country ngalowo nyaka uRachel evakashele lowo apartment. ethi uJack pho wawuboshelelwa necala le-assault ukuthi walimaza umuntu wesifazane. uRichard wathi kuJack unkosikazi wami uLexi wayenesitoka intombazane yayimlandela. ethi uRichard ngashaya leso sitoka sentombazane mina kwakungeyena futhi uRachel, ngangikwenza lokho ngivikela unkosikazi wami uLexi Jones. wathi uRichard kuJack ungakhulumi futhi nami indaba zokujola, wena uthini kokuba umakhapheni noRachel ubuthandana no-Anna. lokho kwamcasula kakhulu uJack kwavele kwaliwa. Emva kokushawa kwakho uRichard wayesabeka i-ice la eshaya khona uJack, wahamba uxoxela u-Anna kodwa u-Anna esikhundleni sokuthi acasuke wacela uRichard ukuthi angamvuleli icala uJack. ethi u-Anna ngoba ngaze ngitshele nonkosikazi wakho uLexi ngesex esayiheva nawe ehhotela. iphoyisa lesifazane uPriya wayesaqhubeka nophenyo lakhe ngesikhathi eyobuza uZoe about ihistory yakhe negroup yabangani bakhe besafunda esikoleni samantombazane eSt Hilary's. uPriya wethuswa ukuthola ukuthi enkulumeni yabo babengesiyona u4, empeleni babe u5 ngoba kwakukhona noCatherine. uPriya wabuyela kulelo bhuku le-yearbook nokuyilapho asibona khona isidudlu uCatherine ayekade engazi ngaye. later ngalobo busuku uZoe wayezizwe engakhululekile shiywa igazi waze waphuza utshwala. waqeda leyo glasi yotshwala wayovula amanzi ebhavini for ukugezela ukulala. udadewabo wephoyisa uZoe owathi esengene ebhavini eserelaxile wangena ngempela lowo mbulali esezomhlasela. iphoyisa lesifazane uPriya kwangasavuma lali ngoba wayesezama ukuthola information about lesidudla esiwumngane wamantombazane ekuthiwa uCatherine abengasazi. uPriya wathola ukuthi uCatherine Kelly wayenodadewabo osowashona kwakuthiwa uAndrea Kelly. uPriya waphinda wadiscover okunye ukuthi uRachel wayekade eqale ngokufonela abanye abantu abathathu ngobusuku ashona ngabo, okwakade kuwumkhwenyana wakhe uClyde nomngane wakhe uHelen Wong kanye nomakhapheni wakhe uJack. lokho kwamenza uPriya kangalithemba kakhulu leliphoyisa asebenzisana nalo ekuthiwa uJack. kwelinye ihhotela uRichard beno-Anna
besantshontshana bafica kuthiwa i-reservation yabo yokuvakasha kulelo hotela ikhanseliwe, so sekugcwele ngeke ihhotela likwazi ukubamukela. URichard wathi abaye komunye umuzi wakubo kankosikazi wakhe uLex osehlathini kodwa uhlala umuntu akakhululeka. Sebesendleleni u-Anna noRichard, u-Anna wayecabanga izinto ezenzeka nge-birthday yakhe mhla ihlanganisa u-16 years ukuthi uHelen Wong noZoe noRachel bathatha u-Anna nesidudlu Catherine baba sehlathini. U-Anna wayephethe ikhamera ezama ukuncenga isidudlu Catherine embone engakhululekile, kodwa bathi sebekhululekile sebedansa uRachel wayekade efihlile ukuthi wayekade invite igroup yabantu besilisa. La madoda apressurise u-Anna benoCatherine ababengazi lutho ukuthi abaphuza utshwala ngenkani. Nokwathi isidudla beno-Anna sebedakiwe, la madoda akhokhela uCatherine noZoe noRachel imali babatshela ukuthi bayabonga, kodwa kwenzeka kwakungalindelekile la madoda adlwengula isidudlu Catherine. Mase sibuyele ekhaya uJack wayememeza udadewabo uZoe emtshela ukuthi akamvulele ngoba kukhiwe la. Ngokusola ukuthi khona okungalungile uJack wakhahlela umnyango wangena ngaphakathi wafica udadewabo uZoe esebulewe eshonele kubhava ogcwele amanzi. Kulo muzi osehlathini uRichard beno-Anna bafika, kodwa kwadidisa u-Anna ukuthi uRichard wamtshela ukuthi unkosikazi wakhe uLex ukhona la ngaphakathi. uRichard waya kwenye room ngesikhathi eshiya u-Anna wayengasakhululekile ezulazula endlini. Esazulazula lapha endlini u-Anna wabona isithombe somndeni, ebona uCatherine wayeme eduze kwale ntombazane ekuthiwa u-Andrea. u-Anna wabona inqwaba yezithombe zikaCatherine isidudla zeminyaka eminingi uCatherine azama ukushintsha lozi-weight. Esadidiswe yilezo zithombe u-Anna wabona isithombe somshado sikaRichard eshada nonkosikazi wakhe uLexi Jones. u-Anna wabona lapho ukuthi iy'nwele zikaLexi Jones lezi eziblondi zenziwe, but ezikaLexi iy'nwele zangempela zibrown njengezikaCatherine. u-Anna wabona lapho ukuthi uLexi Jones uyena Catherine lo owayeyisidudla besakhula. Isitori sesibuyisela kudala uCatherine esayisidudla enodadewabo u-Andrea. Babelungiselela ukuhamba nabazali babo ngesikepe. Siyathola ukuthi u-Andrea wayehlala njalo ekubhulisha udadewabo uCatherine emeyisa ngokuba isidudla. Ngokuthi u-Andrea wayesebenzisa isifutho se-asthma, isidudla uCatherine wasifutha sonke sazisaphela isifutho sadadewabo u-Andrea. Sebehamba ngesikepe nabazali babo, u-Andrea wavukwa i-asthma akangalithola usizo ngoba isifutho sasingekho eduze. Uma sesibuyela kokwenzeka manje, u-Anna wayesethukile wafonela uJack emtshela ukuthi uphi. uJack naye watshela u-Anna ukuthi udadewabo uZoe ubulewe ushonile. u-Anna watshela uJack ukuthi uLex umuntu obulala bonke labantu ngosizo lomkhwenyana wakhe uRichard omlekelelayo. Kanti u-Anna utshela uJack leyo nto akaboni ukuthi uRichard usemile emva kwakhe uzwa yonke into. uJack wayesethuswe ukuthi u-Anna uzobulawa uRichard waphuthuma ethi uyomlekelela, kodwa kwathi la ephumela ngaphandle uJack wavinjwa iphoyisa asebenzisana nalo uPriya limkhomba ngesibhamu ethi uPriya, Jack ngidinga iy'mpendulo, ngiyazi ukuthi bonke labantu besifazane babulawa uwena. Ngesikhathi uPriya esebiza i-backup yamaphoyisa, uJack wayengasenaso isikhathi sokuchaza izinto ey'ningi washaya uPriya wamshiya equlekile waphuthuma ukuyosiza u-Anna. uRichard wayesazi ukuthi u-Anna useyitholile imfihlo yakhe, wayesefuna ukubulala u-Anna. u-Anna wayesempintsheleke ekhoneni wakhipha isibhamu sakhe esihlala esikhwameni. uRichard wayesebalekele ukuyocasha kwenye indlu. Wathi mayebona ukuthi u-Anna usephelelwe amabhulethi esibhameni, wathi ubuyele ukuyo-attack u-Anna wakwazi ukukhiyela uRichard lapho. Emva ka-Anna kuzovele kuqhamuka uLex esethi uyamhlasela ngeflower pot ethi uyishaye ekhanda. Wakwazi ukuyivikela u-Anna ngesikhathi ebamba uLex embhakaza ngekhanda odongeni. Ngakubo kaJack agcine efikile amaphoyisa ayebizwe uPriya ezi-backup amfice ephaphama equlekeni. Wavuka lapho uPriya naye esedrive eseya kuleyo ndlu esehlathini ekwakuye khona uJack ngesikhathi efonela iphoyisa uSheriff Barnes. uPriya etshela uSheriff ukuthi uthole ne-confession yokuthi uLex uswakwatshela uRachel esaphila about ukufa kadadewabo uAndrea. Ethi uPriya ngenxa yalokho uRachel nomngane wakhe uHelen Wong baplana lapho ukublackmail omunye kuma-WhatsApp messages abo igama lakhe kwakuwu-C okuchaza ukuthi kwakuwu-Catherine. Emzini osehlathini uLex kwasekuvelile ukuthi uCatherine kwasekuliwa bequlisana amacala kudala beno-Anna. You lured me into the woods! Know what they were gonna do, You Catherine? fucking liar! uCatherine wayegxeka u-Anna ngesenzo esenzeka ehlathini ebirthday ka-Anna. Aqala lapho amantombazane eshayana beze beginqana phansi, kanti kuzoze kuqatha-ke isibhamu sika-Anna sacoshwa uyena uLexi Jones noma uCatherine. Wathi uCatherine esethi udubula u-Anna kwangena uJack egulukudela wayosave u-Anna from uCatherine, kanti vele uCatherine uphethe isibhamu esasi-empty, kanti uCatherine uzovela adutshulwe isiphongo. Kanti umuntu wayekade edubula uCatherine wambulala kwakuwuPriya wayedubule eme ngaphandle. Ngokuhamba kwesikhathi amaphoyisa amaningi afika lapho kulowo muzi osehlathini. Sekuqala nokusa sekukhanya u-Anna watshela uJack ngoko kwenzeka ngebirthday yakhe mhla ehlanganisa u-16 years ukuthi uRachel noHelen noZoe babemema amadoda ukuthi azobadlwengula. uRachel noHelen Wong nodadewenu uZoe babemile bebukela behleka. Ethi u-Anna isizathu esenza ngingakutsheli lento ukuthi ngangifuna ukwenza sengathi ayenzekanga. Nokwathi seqala ngathi uyakhala u-Anna uJack wamcomforta wambamba. Ngaphakathi endlini uPriya wathola
lezi nzipho ika-Rachel eduze kwakhona kukhona nalo mmese ububagwazo babulala. uRichard waboshwa kodwa wayebhizi etshela amaphoyisa ukuthi naye u-Anna uresponsible kufanele ngabe naye uyaboshwa. Ukuthi lethu uJack eseme yedwa kwafika iphoyisa lesifazane uPriya etshela uJack ukuthi uyayisola namanje usadliwa unembeza for ukuthi udubule wabulala uLexi engamazi ukuthi lesibhamu kade siphethe besingenayo inhlamvu. Isikhathi sahamba kwadlula iminyaka, kwathi emva konyaka sekwadlula umnyaka u-Anna wayesebuyela emsebenzini wakhe wokufunda iy'ndaba owawukade usuthathe uLexi. Siyathola nokuthi u-Anna wayesekhulelwe ingane kaJack. Ekhaya uJack kwase kuwuyena wayesenakekela umshanakhe uMag ingane kadadewabo uZoe. Nokwathi late bahamba baya estation bewuhlangabeza u-Anna bese endleleni badlula ethuneni lengane yabo uCharlotte nasethuneni likaZoe udadewabo kaJack uma wakhe uMag. Baqhubeka lapho sebe emzini kamama uAlice sebewuspend isikhathi njengomndeni. Nokwathi late u-Anna esesendlini yakhe wafica enye incwadi ayekade ayibhalelwa uma wakhe uAlice ey'nsukwini ayenyamalale ngazo. Nokuyilapho iqiniso elivela khona encwadini ukuthi umbulali wangempela u-Alice uma ka-Anna. Ukuthi ingane kaJack no-Anna mhla ishona yayikade isele nogogo wayo u-Alice. Odokotela bakubiza ngokuthi ingane ishonele kodwa emva kokungcwaba uCharlotte ingane yakhe u-Anna wanyamalala. U-Alice wayehlala njalo edliwa unembeza eqolozela ithuna lomzukulu wakhe uCharlotte. U-Alice wayespenda isikhathi njalo ebuka amavidiyo ingane yakhe u-Anna ejwayele ukuyirekhoda nabangani bakhe amkhumbule ngawo lawo mavidiyo mayewabuka. Nokwathi u-Alice esefaka ividiyo yokugcina emavidiyweni ka-Alice nokwakuyividiyo ye-16th birthday yendodakazi yakhe u-Anna. Nasithola ukuthi uCatherine ngesikhathi labafana sebethi bamdlwengula bashintshana ngaye, u-Anna wabeka phansi ikhamera eyirekhoda wazama ukuyomsiza. Lawo madoda siyathola ukuthi asiyeke isidudla sokuCatherine bajikela kuyena u-Anna bemdlwengula bethi uzenza ihero. Isidudla uCatherine wabaleka ngesikhathi uZoe noHelen noRachel bemile bebukela behleka. U-Alice wacasuka wakhala mayebona kudlwengula indodakazi yakhe u-Anna kwividiyo. U-Alice wayengakiyeki ukuvakashela ithuna lomzukulu wakhe uCharlotte athi one day uma wakhe uyobuya mzukulu. Kodwa kahamba inyanga lolo suku lingafiki lokubuya ka-Anna. Leyo nto yayiya ngokumudla njalo u-Alice. Nokuyila u-Alice athola khona ngokuntshontshana kaJack noRachel. Nokwathi ngelinye ilanga ebusuku izulu lina nge-anniversary yokushona kaCharlotte umzukulu wakhe, u-Alice wayebona indodakazi yakhe u-Anna ime ngasethuneni lengane yayo. Waphinde wababona futhi laba babejwayele ukuzoyigangela la ehlathini uRachel noJack. Okwamphatha kabuhlungu u-Alice ukubona ukuthi ingane yakhe u-Anna nayo buka indoda ashade nayo uJack ehave sex nomngane wakhe uRachel. U-Alice wayemile emva kwesihlahla ephethe ummese besahave sex emotweni kaJack wahamba wayogwaza amathaya emoto kaRachel. Emva kwalokho wakhumula impahla eyigqokile wazenza umuntu ogula ngekhanda ukuze bangamsoli. Lacked imagination. Sharp knife. Njengoba u-Alice wayenza umsebenzi wokuklina imizi yabantu, wayekwazi kahle ukwenza into engeze ukwenza ukuthi kusolakale yena. So wayekwazi u-Alice ukuya emzini wakubo kaCatherine osehlathini, umuzi wakubo kaZoe udadewabo kaJack, ngisho nasesikoleni samantombazane iSt Hilary. Ngenxa yey'ndawo ayejwayele ukuyivakashela ebona ney'namba zokhiye wakwazi ukubasika. Kwaba lula ukuthi akwazi ukuyobulalela uHelen Wong esikoleni, ayobulalela uZoe ebhavini lamanzi esageza. Yingakho u-Alice ngobusuku atholakala ngabe hamba nqunu. Ngakusasa ekuseni uprincipal waseSt Hilary uHelen Wong watholakala efile. Ngasesayidini Catherine esidudla izinto zahluka ngoba kwathi uLexi Jones mhla ethatha umsebenzi wokufunda iy'ndaba umsebenzi ka-Anna owayesanyamalala isikhathi eside. U-Alice akafunanga ukubulala uCatherine ngenxa yokuthi washiya ingane yakhe u-Anna idlwengula ehlathini kodwa wafuna ukuthi aboshwe uCatherine. Ingakho u-Alice aplanta ubufakazi endlini kaLexi Jones noma uCatherine ngokukhipha inzipho ikaRachel esembulele ayoyiplanta endlini yakubo kaCatherine esehlathini. Waphinde washiya lowo mmese ayebagwaza ngawo khona endlini kaCatherine. Lapho ku-Alice wakhansela khona ireservation yasehhotela ka-Anna esebenzisa ifoni ye-landline yakaLexi Jones noma uCatherine. Ngendlela ehlele ngayo lento umama uAlice wayazi kahle ukuthi uJack uzofika ezolekelela u-Anna. Kodwa kwakungekho ey'nhlelweni zakhe ayengakulindelanga naye umama Alice ukufika kwephoyisa lesifazane uPriya wadubula wabulala uCatherine noma uLexi Jones. U-Alice wayechaza encwadini yakhe ayebhalela ingane yakhe u-Anna ethi ngokubulala kwami uRachel ngangifuna ubuye uze ekhaya. Ethi ngokubulala kwami uHelen Wong ngangifuna ungaphazamiseki izitha zakhe ubuyele kahle emsebenzini. Ethi ngokubulala uZoe udadewabo wamkhwenyana wakho ngangifuna ubuyele kahle kumkhwenyana wakho owawushade naye ukuthi ningahlukani. Ekupheleni kwencwadi u-Alice wayetshela u-Anna ukuthi ngeke wenze konke lokhu ngenxa yendlela engikuthanda ngayo. U-Anna wabuka ngaphandle wabona uma wakhe u-Alice noJack nengane uMag. Wasmayila u-Anna ngesikhathi no-Alice esmayile ecabanga u-Anna ukuthi ngisho ngathi uyenze ngesihluku esinjani uma wakhe lento ayenzile kodwa uyenze ngenxa yami ukuthi uyamthanda. Thank you for watching Sterisa TV and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Sterisa TV.